Nazarov Haknazar Şehrisar Behtarin Palavani Cumhuri Harifiyo Karamatullah Noyay Ovazadari Farkhar Bu takhalusi Palangi Khatlon Karamatullah Farkhar Haknazar Nazarov Şehrisar Aynan son Yak Tabarzagov Pansola Çorunun solu başa Nagi Dar Korsu Barzagova Bu sola çıktı bir gün Karamatullah Farkhar Behtarin Palvanay Doğru Ya da duda sedası neşit yoğudadan gire Palvan bir soramadı gel Alamı Filip Peşin bir, ici bir Kaftet televizyonu ya Baradaro Mana darbayn Botu Palvanı şinohtu Peş kılonkarında gireyim neki Uzak kata Aki ben Murat Ham peş kılonkarı kholi ki negu mardum bu famo ki Mardum Mana dar maydan dut Palvanı şinohtu Cumhuri Az tarafı dastiro siman Çempiyoni Tojikistan Behtarin Palvan Aynoyay Aysari Vahdat Alamov Khusrav Donishgah Milli Tojikistan Mehman xush omadid Az tarafı dasti siman Sheri Vaydan Set g'olibiyat dorad Said Muxtorjon Donishgah Tarbiyai Jismoni Tojikistan Qo'mini Sarvari Shodijon Safarov Bayni chon ba sharti oni donishjon yakta xaladelni degan tabafka ya Barzagov ya xaladelnik Institut Tarbiyai Jismoni Donishgah Milli Qidorton Quvvatiya Alamov Vahdat Ulug'bek Rahimov yakta g'olibiyat dorad Harifiyo Kazanador Yaki az Palvanı Şinafte Cumhuri Bakhtiyar Mardum Anaki eçi murçudu kankre diyordur omad Reji Kazanador Reji Doğar kişi Kazanador benim شناخته جمهوری از نایه فرخار برادری ما شهر تاجیکستان حلال آنی خیلی خوش به حالت آیتلا جان نایمه اینه که حریف تیمور ملکی خشه به تخت بزد آیتلا نایه آوازداری مومین ناباد عبدالرحمانov برادری ما محمد عبدالرحمانov با تخلصی جگه من ای همه روز عبارت حاجی عالم افروز عبدالرحمانov ایم جگه نامرد دفع نایه فرخار حاجی جان خوش آمدی حریفی او مهداد از شغنو سید جلال سیدov بایم برا مهمانا پلوانا التماس
بسیار نامه شما رو پهلوان باشه بیاید. فردو نسیموف کجا ده شهری کلو بیاید دیگه. سید جمال علی مردانوف، سید جلال سیدوف، فردوس نسیموف